Man, it's your boy, the General X, the DJ 257, representing no muhungu wanyu watembagaye ku manga. Imana igatega ibiganza ati ngaho ngwino mwana wanje ntacu uzoba. Yeah, again, 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 again and again and again and again. Hano turi kuri free agents, tuguye gutuma umupapa wacu, umuntu akunda Werasoni aho yatangiriye n'aho igeze ubu aratubwira byinshi kandi arabizi kuko yayikurikiranye ikitangura kugeza no magingaye. So twamuteye umunsi atubabarire aduhe ikigongwe, natwe niko kazi dukora, turabaye influencer dushaka kumenyekanisha buri kintu cyose cyoshoboka ku banyafurika b'iwacu uko byogenda kose, hanyuma tumenyekanishe n'impano zabo cyangwa n'ibyo bazi mu bintu bisanzwe. Yeah. Mzee ni sawa? Oh, DJ. Yeah. Makuru. Ni sawa. Mzee Mizomere. Oh, sorry kabisa. Bitumye dukuramo music kugira ngo urabizi ibintu by'amayu. Turaguteye kandi mutubabarire vraiment. Turabateye ariko sanze muri kumva indirimbo y'Inkongomani sinzi ngo ni Ngubire karibu kwanza wacu ni wanyu yego kunsura ni byiza munsi ni weekend. Yes sir. Ya yo ntakoze banyibereye mu rugo tu bawibereye mu rugo poje tu tukuganira n'umuryango wanjye familia yanjye nje n'inshuti zanjye. Okay, tunaongea. Okay. Ila nijitayarishe kazi ya kesho. Ariko cyambere ni karibu. Murakoze. Iwanyu. Murakoze. Iwanyu. Murakoze. Yego. Yeah. Ariko ndumbaje ukambura se yandingiye numva ari indirimbo uri kuravuza ya rumba Inkongomani. Nashaka kumenya ninde hari icyo muziko cyangwa no kubera iki ukunda indirimbo zo muri Kongo cyangwa ukunda rumba cyane. Urakoze cyane DJ. Njewe ubundi ntabwo nkunda indirimbo za muri Kongo gusa, nkunda n'indirimbo za handi mu bindi bihugu bitandukanye, ariko majority nkunda indirimbo za muri Kongo igihugu cyanje. Okay, uri umukongomani kubera niho natuze niho navuse, ariko Inkongomani zigira message indirimbo zabo. Abahanzi bacu nta muhanzi uhanga indirimbo y'ubugoryi ukumva agiye kuririmba niba ni ibiki ntabwo muvuze, ntabwo binemewe, ariko ari umuhanzi numvishe mu gihugu kimwe aririmba niba aririmba igishogoro, niba aririmbiye buleba ntabwo ari kwamamaza uruganda. Yego naririmba buleba, nzi ko uruganda rwampaye isoko ryo kwamamaza iyo buleba. Cyangwa ukumva umuntu arimbiye ase akinyuma. Akinyuma. Kinyarwanda nanjye ndacyumva gake, ariko kibaza si umuntu urimbiye akinyuma mu bana batoya nk'umwana wanjye gucora wanjye afite imyaka 7. Amvisha akinyuma akambaza namusobanurira iki? Mvuga ko akinyoni bishize bisoni. Muri make nk'iyo ndirimbo uba wumva ko nta message irimo. Nta message irimo, ariko ukwangiriza abana urubyiruko. So well music, ndakubaza akantu kamwe muri music. Ukunda beat cyangwa ukunda message? Nkunda message. Nguhaye urugero kuri njyewe nishaka umugore wanje yego
umunyarwandakazi sibyo Yego. umugore wanjye ni umunyarwandakazi taringarazi tagiswahili azi ariko ubu arabizi kubera njyewe sibyo Yego. kubera njyewe Yego. ariko indirimbo yakundaga kumva nkunda ni indirimbo y'umuhanzi witwa Weranson Mezomer The King Fore tena niwe muhanzi kabisa bose ndabakunda abahanzi bakungu bose ndabakunda ariko majority Igwe le roi de la forêt papa na Exaucé na Gladys ndamwemera mu bahanzi bose ba muri Congo le grand formateur. Hapo sasa tubadilishe lugha wa Kongomani tunaongelea Weranson before tubadilishe lugha. Okay, tubadilishe lugha hapo sasa, tubadilishe lugha ndio chenye nataka. Okay. Tubadilishe lugha kwa juu na yeye kama Kongole akisikia hii interview ajue wewe ni nani. Na kwa nini unamwongelea yeye kuzidi wengine wasanii? Kuna wasanii wengi nani Kongo. Tunao wengi Kongo, wasanii. So hapo sasa nataka yeye mwenyewe ajue kwa nini tunamwongelea. Okay. Sijui kama unanitambua hapo. Okay, nakufuata hapo. Hebu nakufuata. Sasa mimi ila umenikata kivipi? Umenikata kwa unaweza kuendelea. Acha mimi niendelee kidogo kwa hiyo lugha ya Kinyarwanda ila sometime mke wangu anaweza akaona hii interview. Okay, tuendelee kidogo ila nikuonesha kwa nini nilipenda hiyo nyimbo, kwa nini nilipenda mke wangu. Ndio nataka mimi hapo nikimaliza hapo tutaendelea kwa Kiswahili. Haya. Reka nsoze aho ngaho umugore wanje yumve akunda kureba rimwe na rimwe ariko ntabwo akunda kujya ku mbuga kubera ni umukristo. Mama Exaucé mama Exaucé, mama Gladys, mama Pasteur, umugore wanje ni umuhamya Témoin de Jéhovah. Tena mwita izina y'umugore wa Weranson. Mama Sideji Mapata. Mama uko nikukunda ntuze uko nkunda Weranson nuko nkunda mama Sideji Mapata no umugore we mama Pasteur. Na niko nanjye umugore wanje mwita mama Sideji. Niko mwita umugore wanje. Hapo sasa. Indirimbo yitwa Treza umwana w'imyaka 13 tubanda kingana ye na pasi ye utabo mwana kangona nunazalaki nuna Treza ilangana nete. Iyo ndirimbo Treza wera ugurira umukobwa mukundana muri mu ishuri iki ukamugura za syllabus ukamugura byose ariko nyuma akaguhinduka. Iyo ndirimbo umugore wanjye arekunda bitewe n'ubuzima twahuye na struggle yacu ngewe nadushakana uriya nawe bakamubwira ndambura kikevu rawera kumviriza amajambo y'abantu. Umunsi umwe arambura indirimbo ukunda kumva niki nawe nuko twatangiye ngewe nawe dufite abizukuru 4 urugumva turashaje twarabanye abasakuje bose shira mu bigori trash urugumva. Iyo ndirimbo yaranyubatse n'umugore wanjye arayikunda. Umugore wanjye azi kwibimba. Mumaranye imyaka now ndakeka 24 years muri marriage. Tufitabiza kandi babandi basakuza polo nyiringara baratuje. niwe Weranson iriga mukuru utundi twinshi niyo mukundira. Arindi polo tutikali Sankara de Kunta si amagambo turekere umunyamakuru inasema polo totikala Sankara de Kunta totika polo epa Sankara de Kunta. Sankara de Kunta ni bisobanura iki mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda bisobanura Sankara de Kunta ni umuntu
n'umukomediye n'umukomediye wo muri Congo urukumva umukomediye n'umuntu wamamaza ibintu n'umukomediye uko dukomedi tuvuge nk'abansabi ba Kilomani ba Nyakiso yes banani ba uriya mukobwa witwa nani atwande umukobwa ukina ba Mitsutsu witwa Aisha nani Alphonsine. Oh yeah, huyu ni mukobwa gusa w'inzobe ukuntu ubundi nani ye akina muri Nyakiso muri Nyambo Nyambo ndamwemera kuri abura Nyambo nawe ya Nyambo ndamwemera urukumva uyo Sankara de Punta rero nawe ni kwameze rero yavuze muri cyo magambo muri ansabi ubona yambaye bodaboda iki abari gushaka umugati urukumva tani grabos nakazi rero uyo Sankara de Punta yavuze muri cyo magambo yarekere no gushaka umugati we abantu bavuga amagambo menshi yego okay so like 24 yes muri kumwe yeah ntaguciriyemo nirihe banga wakoresheje kugira ngo bigende uko kugira bigende gute bigende mu marana igihe kingana uko nari amajambo yakogwa cyangwa yavugwa kira gihuri kura mutreta abantu bavuga ngo nguriya ngo niki ngo ntago bizoshika ariko wewe nawe akavuga ati okay ibintu turabikora kandi tubereke ko bishoboka none ubu mugeze no muri Amerika niyihe ntuze niyihe strategy woba warakoresheje kugira ngo bigende gusa ikintu cya mbere navuga icyambere niki ni Imana ni Nyagasane nushobora byose Imana yagupangiye ntaho kijya n'umwana w'umuntu yakwitambika byogenda kose wera nsana kubura sote yango rukumva nyewe no kuba rutuntu nyewe nkurikira kuri ya musaza ngumva ko ndataruse sorry nyine ndataruse umva ko uriya musaza yiguwe mwigira w'ibintu byinshi hari umunani mu animateur we witwa Roi David ubu ntago baki sorry ubu ntago bakibana yagiye gushaka ubuzima bwe simbizi we na ariko bagiye korana ari concert bakoze yaramwe phénomène namoni sikalata liboso nayo yasamba petina nga sote yango ezapamba nugusobanura se musaza kundi kubona umurambo imbere yawe musaza arambura asimbuka nubusa urukumva nubusa mu ndirimbo ya karalangwe ngwengwe karala asukuma karalangwe ngwengwe karala yawe rabina biloko nayo ningisaka urukumva amwe simbuka nanjye rero haje polo magaba ugiye gushaka iki utari mwene wanyu utari ibiki nawe nanjye barambure ugiye gushaka ibyo mubireke Imana niyibizi Imana ibizi gusa ibanga nakoresheje nibanga ry'Imana cyane nibanga riki y'umugore wanjye tuvugana turi babiri buriya yugiye gusenya urugo rwawe tukabeshere umuturanyi rukumva ese ni kanaka niwe umutereta kanaka yari ahari ntabwo yari ahari baramwira I love you guriya na guriya muravugana ndagukunda guriya na guriya mwari wababiri nyina ntabwo yari ahari nyoko ntabwo yari ahari iso ntabwo yari ahari ise ntabwo yari ahari mwagiye mu byanyu bya bwe bibaho isi yose irabimenya none kubera iki ugiye gusenya utangira kuvuga se
ni kanaka kubera iki turamutahungira mukicara aho mwayicaranye muri guteretana amareko wape shida gani? Nilifanya nini Mkolombe huruma, mbona tuko wawili? Nilifanya nini? Unikosea hivi ukanikosea hivi, piga magoti hata mko wawili unampiga magoti anambia never again habitaongeza kabisa, nihurumie mbabarira, unamuomba musama mbabarira ntabwo bizongera nawe muri babiri nkuko mwateretanye nawe agakubera nanjye mbabarira sheri nanjye nakoze amakosa sibyo bariya bavuga buriya yasenye kigagiziki ejo bakabona unawaona ndio wao wale sibyo rero kwibanga twakojeje namwe ibintu byinshi no stress niba birakwiriye niba urumva amagambo y'abantu cyangwa family baravuga ntago wabastopinga ariko wabastopinga mu bikorwa nkuko ariko urabivuga nyene bisanzwe nyene like I mean abantu bo baravuga ariko ntuze icyo washatse gushikaho n'uwo mushaka kugishikanaho mukagishikaho kandi abantu bose bakavuga ati wow kumbe bibaho kubera ariko bataragerageza ntago bamenya cyangwa struggle unyuramo kugira ibyo bintu byose bigwanye. Imagine umukobwa iwabo kubera ko wenda hari bakuziho kera wakoze bagashaka kubizana kugira ngo ntubane n'uwo muntu cyangwa ugasanga hari ibintu bakubonaho tu n'ibiki ariko atari wowe. Niyo mpamvu bakubwira ngo don't judge a book by its cover. Barakugwanisha ariko byarakunze, mumaranye imyaka irenga 24 mufite n'abuzukuru. Ni igiko gikomeye kuba bizi bo barabizi ariko kubatabizi bo bumva ko ari ibintu bisanzwe ariko ndibaza ko aciye muri struggle nyinshi kabisa. Byigeni banavugaga ko ubundi ntabwo ari we wenyine kubura ni inama naha n'abantu ukunda ugukunda utokunda abandi sibyo tagira umuntu uzagusenyera ubeshyera umuntu ase ni mama ni papa ni iki niyo murakundana nose rena ndi he twakundanye kandi muri babandi banakubuza cyangwa banakubwira ngo ubikoze uko byagenda kariya nagakene kariya nagaki ugiye gukunda uriya abangaba bagukunda abasirikare bagukunda bazabajya za Darfur nibazahehe bafite amafaranga ugiye gukunda kariya kana no niba ni kahehe ntabwo ariko ndihe uwo mugani iriya ndirimbo yakiri mandishi matatu ya ndirimbo yakiriko anihe USA man USA Texas ndihe Texas ni shuris hoya ni farangas hoya Mwenyezi Mungu gira uko yavuze Mwenyezi Mungu anihe ngo wajya ameze neza abantu banje bameze neza nabizukuru rugumva rero niyo mpamvu menye ibyawe nanjye menye ibyanjye menye n'ibyanyu. Okay, aho tubishimira Imana niyo nkuru. Noneho aza gukunda noneho na music unakunda byatari cyane cyane kubera mva nakundaga indirimbo kabisa. Gusa hari izindi ndirimbo nkunda na wumva cyane indirimbo zo mu Rwanda impara nkunda impara cyane buriya nizo ndirimbo nyumva zirimo message bamakanyaga bande indirimbo z'impara bo hari nabandi nabo nkunda nyumva bafite za message kwitwa nani Amag the Black Amag the Black buriya ndamukunda indirimbo zo zigira twa message hari indirimbo arimbya se igifu
igifu nyumva utuntu message ya hari abahanzi nkunda batanga utuntu twiki tutu message urukumva ya no icyo gihe aragukunze urakundanye abantu bari gusemerera barakuvuga ngo nguriya ngo nazo kugeza n'ibiki nguriya ngo nta kandi nguri kuranka abafite amabenzi bafite bavuye na za Sudani murakundanye murabanye bigenze neza none anakunda na music yawe iyo music yakunze cyane gusumba we wakunze yari kare wigeze kuvuga ku kantu uze kwa Werason ariko ntiwaducira niyo groupe wakunda cyangwa niyo music ukunda bivanye nuko ariho wakuriye cyangwa nukubera uyikunda tu like bimeze gute duhe light duhurumuri yatubona yes DJ pe umuhanzi nkunda muri Congo bose ndabakunda tena nabisumiyemo Werason kigaragaza ko nkunda Werason nuko ibyo byose ni message atanga tena amaze guteza abahanzi benshi imbere we ntabwo wagirisha yase kubera nawe ufite orchestre tena wavuye iwe ni wewe wakuzamuye amve nawe ubungu burahitinze atagira ishari atangiye kugura we aba fier yagira amve ko uriya yaturutse kwande kwa Werason naguha numbaza naguha n'ingero z'abahanzi bangahe duhingero z'abantu bavuye kwa Werason ubakomeye mu bahanzi bakomeye ubungubu bavuye kwa Werason Héritier Watanabe Fergola Chef de Poule DiCaprio la merveille ndaguha cyane cyo kintu mbaje ni kiza cyane bon ukivuga mu Kiswahili kino muringara it's okay ni kitu kipi unaona tofauti kati ya Werason na wengine wasanii kama tuseme Koffi Olomide, Felix Wazekwa, wakina wa Jibe Mpya na wengine so kitu kipi unakiona tofauti kati ya hao wote? Asante sana. Kitu tofauti ambayo niliona kwa Igwe Le Roi de la Forêt Werason anapishana wengine. Ya kwanza ana roho nzuri ya kusema kama na wewe uendelee. Unajua ukikuwa mtumishi wa mtu unapokelesha ule mtu pesa. Manifuata? Unampokelesha pesa kisha ule mtu anaenda. Kisha unamuona kubalabala anakuwa homeless. Tena unajua kama alikuwa anatumika kwako, ulikuwa unampatia pesa yake kama kawaida, unamuona kwa balabala anakuwa homeless. Unezi ukakwazika. Lakini sio wote. Hiyo nakwambia hiyo. Na wenyewe wanawaacha. Hata basi nasema hivyo. Watajiri wengi, wabose wengi. Hataki we uendelee, anataka ubaki kwake. Lakini kimi napendea Werason, yanataka ukiingia kwa klabu yake, kesho aone uko na klabu yako, aone kwako muko vizuri, kesho nuseme par la grâce de Werason, je suis comme ça à cause la grâce de Dieu et Werason. Manifuata? Ya, nakufuata vizuri. Leo niko hivi juu ya Mungu na wakufuata ni Werason. Ndio napenda hiyo, ndio nilimpendea, hana wivu. Ingine ya pili nataka kumalizia hapo. Werason hana wabibi wawili. Si asikia mshobi, si asikia hivi tu
tunasikia fulani, siseme mtu au siitiki. madansere Sipendi mimi niseme hata nani mmoja, hata musicien moja hivi lakini ba musicien betu hapo ba Kongo nasikia alishwana na mke wake, waliachana kama fulani. Sipendi ni baseme sio vizuri, lakini nabajua tena ni bababu mumiziki lakini waliachana wa bibi zao, walioa bengine wanaoa badansere babo, lakini Weranson iko na mama Sideji Mapata, mama Exaucé na Gladys. Kama napigaga kamufla yake ya pembeni yake haiyaonekana, hayakuhusu miaka yenye anapiga muziki haiyaonekana, akifanya kisekre ni kamufla hiyo, wanasema camouflage. Lakini wengine tunabajua, hatupendi tuwaseme hapa, sio business zetu, ni vyao, lakini tunabajua na tunabionaka kwa mashopis, tunabiona. Lakini Igwe alubaka mama Sideji Mapata, motema na ngai, motema ngiama, mama Exaucé na Gladys yonde nde nalingilaka, nde tina ngana alingaka Weranson pe amelaka masanga te, amelaka bajamba te, soki amelaka bakundeli pe na ebite pe asalaka ba publicité ya ba Skol, ba Primus, banini asalaka ngo. Mais uko mona azimolangi boye amelaka te uko eba biloko na amelaka, soki za ba ji emoko za ba ji bati ngana ebite yamelaka te. Ye moko aza na eloko na yamelaka kundelu pe nde nalingelaka Igwe le roi de la forêt. Na nde tina na benga bana na ngai mwana mwana ngai ya misatu Exaucé, kombo na ye Exaucé. Mwana ngai ya mine kombo na ye Gladys. Eza bana ya Weranson Igwe po tipe wana nalingaka ye pe jour akoyokaka ngai, pe jour akoya awa na Amerika na Texas, ngai nakofutaka, ataza na Dallas, ataza na Austin, ataza Houston, place nezo akozalaka awa, ngai nakofutaka avion naje kotala Igwe. ndena Mukongo uko bo nashizemo ni sawa ya babyumve ya yebo. So ndumva impamvu nyinshi ukunda Weranson, akaba atandukanye n'abo ukunda n'ibiki ni nk'imiziki nk'ingahe wotubwira cyangwa duhe basi nk'akapera k'indirimbo imwe cyangwa zibiri za Weranson ushobora kuririmba, kavuga tuvuge nka Treza, numvise wayivuzeho cyane, urashobora ni nyinshi gusa urambwe n'ebiri imwe cyangwa ebyiri n'ebiri izo nankunda cyane. Uduhe tayiro y'iyo ndirimbo unayiririmbe maze tumenye iyo ariyo n'iya kabiri. Indirimbo nkunda ya mbere ishimisha kubera niyo umugore wanjye azi na nani harimo ubutumwa bwinshi. Indirimbo yitwa Treza, umwana w'imyaka 13 tobandaki ngana ye na pasie utabo mwana kangonganu nazalaki nanu na Treza yelangana nete nazela selaki zalaki nde folie d'amour. Iyo ni Treza. Iya kabiri indi ya kabiri itwa nani Victime d'amour. Inaitwa Victime d'amour. Reka
ngere ku nani yari urarimba gace gatoye gusa kuri iyo ndirimbo. bo agace nkundamo cyane karimo message cyane ariko yose ifite message. Okay. Ndako ya nzambe bakenda katoko ndako ya nzambe bakenda katongo poko losambo na bango nzambe pesa nga mobali nga nafanda naye kinese son excellence nukuvuga bisobanura mu nzu y'Imana bagenda mu gitondo na nijoro uzi ko bagiye gusenga ariko isengesho ryabo mpereza umugabo tugomba kubana. Uzi ko agiye gusenga kumbe base aje guye Mana nanjye wampereza umugabo. Buri muri make buri muntu abafise amasengesho urakoze cyane ukabona abantu boze mu rusenga kube buri muntu ari yaje gusenga niyo mpamvu yiswe victime d'amour. Wewe ugiye gusenga ugenda usenga kuki? Iyo ngiye gusenga senga Rurema kishima ngasengera urugo rwanje kubera yampaye urugo rwiza ikampa umugore mwiza ikampa abana beza urukumva nukuvuga nakazi ngewe nsengera urugo rwanje ngasengera n'inshuti ngasengera n'umuryango wanje nakazi kanje. Niko byakagombye kumera n'abantu niko byakagombye kumera. Ishari amajaruzi biki ngo nakabayeho gute ngo ameze gute byakagombye kuba ahubwo nimba usenga ukisengera usengera n'abantu bawe mutera imbere mwese mumere neza kuko ejo ntawe uhamenya. Uyu munsi nshobora kuba mfite ariko ejo bigahinduka. Nubundi byawe ntago nabijyana none si kubiki nakubwirira ishari. Exactly. None si ufuye ibyawe nabijyana. Niyo mpamvu ngewe nyangumurozi umuntu uroga ndamwanga. Ariko ngewe ntago nasanga bari kubita umujura ngewe ntago namukubitaho ntago nanamucira urubanza umujura. Kuba urebye na Yesu cyagihe ari kumwe n'abaraba niba nandi abajura babiri yaravuze okay mubareke tuzahurira iyo ngiyo urukumva n'abajura baribye hari ukuntu wiba kubera inzara sibyo cyangwa ukaniba hanyuma umaze kuronka ukaza gusaba n'uwo muntu imbabazi ukambura Mana nijyo nakwibye sibyo akiri ibyawe maze kuronka urukumva ariko umurozi ukwica gakumaraho ubwo yo nakwica ugapfa ibyawe azogushimira gute inigihe iyo hoya ngo ayo rugero umujura we arakwiba akavuga ndayajyanye aywane ariko umurozi urafuye ntago uzongera kugaragara ku isi sibyo ntago uzongera kugaragara ku isi abana babarize umugore wabarize famille yose irarize ntago akuriye ntago ari inka yafuye ase ndariryaho noneho n'umutungo wawe ntago azawujyana nk'umujura wakwiba umutungo urukumva ko ni ibintu biba bitandukanye. Niyo mpamvu umurozi ni mubi ariko umujura buriya hari umuntu wiba kubera inzara base. None kuri wowe umujura n'umurozi utinya iki cyangwa nk'ubuvyutse nko mu ijoro ugiye nko hanze kuvugana kuri telefone cyangwa hari ikibazo icyo ari cyo cyose cyo gutwara hanze ugasanga umurozi ku muryango wawe cyangwa ugasanga umujura ku muryango wawe ninde wotinya cyane? Who you fear the most? Natantinya umurozi niwe watinya cyane gusumba umujura. Natantinya umurozi kubera ubundi umurozi we nukunyica bikarangira ariko n'umujura nawe baravuga nawe aricana yego nawe aricana ariko muhaye ibintu waje kwiba ashaka wandekera ubuzima arabijyana sibyo ariko umurozi we arakwica agahiga n'umuryango wose famille yose paka ayimare. Uzi ko umurozi akubona gusa isura yawe akavuga uriya muntu ntabwo mushaka ku isi isura yawe gusa cyangwa ukuntu wambaye gusa kuko wambaye dore ureba ibintu wambaye wabibara bifite niba ntabwo tubivugaho ariko umurozi reba ibintu wambaye hari amafaranga uriya oya simushaka ku isi ukagira n'uwo wakuremye. Niyo mpamvu umurozi nufa famille yawe ntizabigumana.
ariko urazi ko umurozi ashobora kwiyumviraho ibyo byose akavuga ati uyu muntu ndamuroga ndamwica, ariko kubera ko Imana igufiteho ubushobozi ntagire n'ikintu na kimwe kikubaho. Kandi bagerageje atari n'umwe, ari babiri batatu barenga bakagerageza, ariko bikanka kubera ko Imana nayo igufiteho imigambi. Urabizi ko bibaho. Okay, on dit en français tout est possible à celui qui croit à Dieu. Byose birashoboka ku muntu wizera Imana, sibyo? Ndayizera. Sinzi nawe nambone Imana ndayizera. Imana niyo ya mbere. Ngewe uzi ko ngewe umuntu umva ikintu nkunda cya mbere kunda umugore wanje. Icyambere hano ku isi. Icyambere ku isi ni Imana yaremye isi n'ijuru, Alfa na Omega, mwanzo mpaka mwisho. Yeye Yehova Jire ndio napenda mtu wa kwanza, sio mtu hagwa n'umuntu kwanza. Ngewe sinzi ahantu namushira, ni rurema wacu, sibyo? Ikintu cya kabiri ni umugore wanje, cya gatatu n'abana banje. Ngumva n'abana banje. Icya kane ni akazi. Okay. Ni akazi. Icya kane ni akazi. Ababyeyi reka impamvu ntabuze ababyeyi kubera ntabwo nkigira, sibyo? Ubafise buba ari kuri ntuze level ya kangahe? Mfite ababyeyi banje baba ku level ya kabiri. Imana akurikira ababyeyi banje, umugore wanjye akaba wa gatatu. Kubera kiburandi kiboneke ni nyina w'umuntu, n'urugo rwakwanga ari ukavuga narudi nyumbani tu narudi mama ni mama. Tena niwagira n'amafaranga ameze gute bakubera se yakira amafaranga ujye kugura nyoko mu isoko ntawe wabona, cyangwa se wapi none ingana na wawe ujya kubyaye hautamupata hautamupata. Mama angekuwa wa pili, Mungu wa kwanza, mama anakuwa wa pili. Bazazi yangu sio mama sio baba, bazazi yangu wawili. Yewe hari abahungu sorry, hari abana bagira principe sije nkunda mama nyanga papa. Yewe muzazi ni muzazi, baba mama, ababyeyi bagiye babiri bose baba bafite iki agaciro. Okay, so mwakoze kabisa kutwakira kandi mukaduha n'umwanya muri ntuze muri Free Agent Entertainment, mukaduha ikiganiro. Mwakoze kabisa kandi turabashimiye. Ibyo mwakoze ni ubutwari, kandi nizere ko tunagize na part 2 y'iki kiganiro mwokiduha, ndabyizeye. Kandi abizi ko of course bazoba bakeneye na part 2, kubera ko hari ibintu bakeneye kumva ukuntu nuze Werasone na ba JB ukuntu batanguye, ukuntu batandukanye. Ibyo byose muzobitubwira muri part 2. So twizeze abanywanyi ba Free Agent ko part 2 ihari, kandi muzanatwangira ego cyane. Bo yewe nakwise DJ Frank. DJ Frank kwa Werasone nanjye washize mu muryango. Ntuvuga se part 2, hagiye hazabaho part 3 na 4 etc. Bitewe n'Imana kabisa. Mwakoze cyane gusura. Reka turindire abanani bacu ibyo batubwira, tuzokurikiza. Thank you so much. Kandi nawe wakoze kabisa. Imana iguhezagiye. Reka dushime na cameraman wacu nawe kabisa aba yakoze wakoze cyane. Thank you so much. Mr. Isla on behind the camera, kuri host mwari kumwe na DJ the General X the DJ. Umutumire wacu yari Papa Joe. Niyongiyo